A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. U'izukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ya masyarul jin, wahai bangsa jin, wahai kalian yang diam dalam tubuh manusia ini, wahai kalian yang diam dalam tubuh laki-laki dan perempuan yang ada di hadapan saya ini, wahai kamu yang mendengarkan di mana saja, dengarkan peringatan yang pertama dari saya. Dengarkan ini sebagai ultimatum yang pertama dari saya, sebagai bentuk kasih sayang dari saya. Kalau kamu takut kepada Allah, kamu takut kepada yaumil hisab, kamu takut kepada hari perhitungan, di mana seluruh rekaman kehidupan, rekaman kezaliman dan kemaksiatan kalian akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah kamu dari jasad ini, lepaskanlah jiwanya dan kalian bebas. Dengarkanlah ayat-ayat ini sebagai peringatan yang pertama dari saya. Kalau kamu tidak mau keluar, maka akan ada peringatan yang kedua, dan yang selanjutnya adalah perang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil 'ashr was saf'i wal watr wal laili idza yasr. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya masyarul jin, bacaan Al-Quran yang kalian perdengarkan itu adalah ultimatum yang pertama buat kalian, peringatan yang pertama. Peringatan yang pertama bukan karena takut kepada kalian, bukan karena kami takut kepada kalian, justru karena kami sayang kepada kalian. Ini adalah bentuk kasih sayang kami memperingatkan kamu. Namun ini adalah peringatan yang terakhir. Kalian telah lama menzalimi laki-laki ini, kalian telah lama menzalimi perempuan-perempuan ini. Kalian yang tinggal di tulang ekor mereka, kalian yang tinggal dalam perut mereka,
dalam lambung mereka, dalam jantung mereka, dalam kepala mereka. Cepat seluruhnya kalian berkumpul. Berkumpullah kalian di dalam dadanya dan naiklah ke leher. Naik ke leher dan keluar. Ukhruju. Baik, kalau peringatan yang kedua ini kalian tidak keluar juga, maka kami akan lanjutkan di ultimatum yang ketiga, dan itu adalah perang. Ingat, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya di Madinah itu ada jin-jin yang telah masuk Islam, dan kalian jangan bunuhi mereka kecuali setelah diperingatkan sebanyak 3 kali. Saat ini kamu akan saya peringatkan sebanyak 3 kali. Kalian seluruhnya ya masyarakat jin, saya peringatkan kepada kalian dengan peringatan yang kedua, dengan pembacaan suratul Fatihah, Umul Kitab. Namun kalau kamu tidak mau keluar di peringatan yang kedua, maka Al-Baqarah adalah peringatan yang ketiga, dan selanjutnya adalah ayat-ayat azab untuk kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Ya masyarakat jin, wahai kalian bangsa jin, wahai kalian setan-setan dari bangsa jin, yang kalian saat ini diam dalam sepasangan suami istri ini, yang kamu diam di wanita-wanita ini dan kemudian memaksa wanita ini, membisiki wanita ini untuk bercerai dengan suaminya, memaksa suaminya untuk melakukan kejahatan-kejahatan kepada istri yang dia cintai. Wahai kalian yang diam di rumah-rumah atau dimanapun yang memisahkan jual beli, yang memisahkan kasih sayang antara dua manusia, maka takutlah kalian kepada Allah, keluarlah kalian saat dibacakan ayat-ayat ini. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya masalah jin. Ayat selanjutnya adalah ayatul kursi. Ayat kursi adalah ayat yang teragung di jagat raya ini. Tidak ada satupun di antara kalian, baik jin ataupun manusia, yang mampu menandingi ayat ini, baik di bumi ataupun di 7 lapis langit. Ya masalah jin, ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan mampu menahan ayat-ayat ini. Kalau kamu merasa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tahan ayat ini. Namun kalau kamu merasa kecil, kalau kamu merasa lemah, dan tentu saja kalian adalah lemah, maka cepatlah pergi kalian. Cepat-cepat pergi tinggalkan jasad ini sebelum tubuh kalian rusak, sebelum tulang belulang kalian mengering, sebelum laknat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده
وتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya masalah jin. Suratul Baqarah sudah selesai saya bacakan. Ultimatum sudah disampaikan kepada kalian. Maka mulai detik ini dan selanjutnya jangan salahkan saya jika Allah Subhanahu wa taala laknat kalian. Jika Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya. Ingat, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap peringatan-peringatan darinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Ingat ya masalah jin. Seluruh yang beriman ataupun yang tidak beriman, seluruh makhluk yang bernyawa, seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka takutlah kamu dengan kematian. Takutlah seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kamu saat ini ya masalah jin. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mempercepat dan Maha memperlambat. Ayat-ayat selanjutnya adalah bukan peringatan, bukan ultimatum. Tidak ada lagi keringanan kepada kalian. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ayat-ayat ini sebagai belati-belati yang tajam, sebagai belati-belati api yang tajam yang akan menghujam di jantung kalian. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar getaran gelombang suara ini menjadi halilintar-halilintar yang menyambar tubuh kalian, yang menyambar kepala-kepala kalian. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar gelombang suara ini menjadi halilintar yang menyambar-nyambar kalian. Saya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langitnya dan menghujamkan bara api dari langit. A'udzu billahi
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Baik kalian jin-jin Kristen, baik kamu jin-jin Nasrani yang mencoba memurtadkan manusia-manusia ini, yang mencoba menyelewengkan manusia-manusia ini, yang mencoba menyesatkan akidah manusia-manusia ini, yang mencoba mengganggu muslimin-muslimah ini, keluarlah kamu saat ini, karena ayat-ayat ini adalah tentang kalian. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min fa'aminu billahi wa rusulihi wa la takunu thalatha intahu khayran lakum innama Allahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة
wahai bangsa jin, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hamba-hamba Allah yang nanti kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ayat ini. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil manusia-manusia yang beriman baik jin atau manusia dengan satu seruan. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Namun ingat, bagi kalian yang tidak mau mendengarkan seruan-seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat wallahi kalian tidak akan pernah mendengarkan seruan ini. Dan kalian atau orang-orang atau jin yang tidak mendengarkan seruan ini maka akan diseru oleh neraka jahanam. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Maka bersegeralah kalian, bersegeralah untuk bertaubat, bersegeralah untuk menghentikan kezaliman ini, putuskanlah buhul-buhul syirik yang kalian buat dan pergilah kalian sejauh-jauhnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن أهل القرى أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله ليصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح ساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أن
أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم حسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله سقطا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sekarang selanjutnya adalah penutupan atau closing daripada ruqyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala putuskan seluruh buhul-buhul sihirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala putuskan seluruh ikatan-ikatan di jiwa dan jasadnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh kesusahan, Allah lapangkan dadanya. Sekarang kita akan baca sama-sama. Jadi ikuti bacaan saya atau sertai bacaan saya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di tempat masing-masing. Kumpulkan tangannya, dekatkan tangannya ke wajahnya, kemudian tiupkan. Seperti itu ya. Baik hamba-hamba Allah semuanya, itu tadi ayat-ayat ruqyah yang sudah dibacakan. Apapun yang terjadi, itulah yang Allah ridho kepada antum semuanya. Sekarang adalah penutupan, closing. Silahkan dekatkan tangannya ke mulutnya, ke wajahnya, ya. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama saya atau saya bimbing. Setelah dibaca ditiupkan, nanti diusapkan seluruh tubuhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh penyakit-penyakitnya, angkat seluruh kesusahannya, Allah lapangkan dadanya, Allah turunkan ketenangan di jiwanya, Allah hapuskan kesedihannya, dan Allah sembuhkan dari berbagai problematika di kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekarang Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang tiupkan, ya, lalu usapan ke wajahnya, usapan dalam-dalam, ya, usapan seluruhnya. Ya, setiap usapan ini melepaskan buhul-buhul sihir atau ikatan-ikatan sihir, insyaallah. Usapan di wajahnya, baik, usapan di kepalanya, ya, seluruhnya, di pundaknya, lehernya, seluruhnya, baik, dadanya, perutnya, pahanya ke bawah, lutut, betis, ya, sampai ke ujung-ujung kaki, paha, ya, naik ke punggung, tangan kiri dan kanan. Ulangi selama 3 kali. Ya, ulangi selama 3 kali usapkan. Kalau masih terasa tidak nyaman di tubuhnya, ya, coba tepuk-tepuk dengan telapak tangannya, tepuk-tepuk di seluruh tubuhnya. Yang paling tidak nyaman, di situ ditepuk sambil takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Atau kalau ada yang tidak nyaman di wajahnya, di kakinya, diusap, ya, ke arah mana saja keluar dari tubuhnya. Dan ucapkan alhamdulillah, ya, ucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini adalah yang Allah ridho untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat kita, Allah lindungi kita dari kembalinya setan-setan ini, dan Allah kumpulkan kita kembali di jannahnya, di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum.